mu mwaka w'ibihumbi 2004 ibiro bikuru by'igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyegeranyo byakoze byaburiye Perezida George Walker Bush kwihindagurika ry'ikirere ribangamiye cyane amahoro n'umutekano mu isi. Babwiye Perezida Bush ko umuvuduko w'ihindagurika ry'ikirere ririho ushobora kuzateza ubwicanyi n'intambara zikomeye mu bihugu by'isi mu myaka igiye kuza, mu gihe ibintu nkenerwa nk'amazi n'ibyo kurya bizaba ingume mu isi. Bavuze ko ibi bishobora kuzaba mu mwaka wa 2050. Ibi si byumvikana mu bitangazamakuru gusa, kuko n'umuturage usanzwe utunzwe n'ubuhinzi hano mu gihugu abona ko hari impinduka zabayeho mu gihe imvura yagwiraga n'igihe izuba ryaviraga, ku buryo henshi umusaruro mu buhinzi wagabanutse bigaragara. Hari inyanja zifite amazi yamaze kuzamuka ugereranije n'igipimo yahozeho, ndetse ibi bizakomeza kwiyongera. Henshi mu gice cy'isi cya ruguru tubona ku mateleviziyo ko imiyaga ikaze ya Uragan na za Katrina ihitana benshi. Inkongi z'imiriro ziturutse ku bushyuhe bukabije zatwitse amahegitari menshi mu bice bitandukanye bya Aziya. Amakimbirane ashingiye ku mazi yariyongereye mu majyaruguru ya Kenya na Somalia, kuko amazi aragenda yibuka imari ikomeye. Ibikorwa byacu nibyo bishyirwa mu majwi mu guteza ibi byose. Kuba hari ibinyabuzima uyu munsi byamaze kuzima kubera ihindagurika ry'ikirere, cyane cyane ryerekeza ku bushyuhe bukabije, bisobanura cyane rwose ko n'umuntu ashobora kuzazima. Aya magambo yakunze kugaruka mu kanwa ka bamwe mu banyapolitike ndetse n'abamenyi mu bya siyanse, bavuga ko niba igihe cy'imvura kiba muri Nyakanga kandi cyakabaye muri Mata biterwa n'ibyuka by'inganda, ibyotsi by'amamashini n'amamodoka ndetse n'ibindi bikorwa twirirwamo. Kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka wa 2015, iyi ngingo yakoranirije abategetsi b'isi yose bari mu Bufaransa mu nama mpuzamahanga itegurwa n'umuryango w'abibumbye yiga ku ihindagurika ry'ikirere. Muri uyu mwaka abategetsi b'isi barigira hamwe uko bashyira umukono ku masezerano agamije kugabanya ibyangiza ikirere no gusana ibyamaze kwangirika, kuko uyu munsi abahanga bavuga ko isi igeze ku rwego haburaho gato ngo ihindagurika ry'ikirere ribe ritagifite igaruriro. Point of no return. Nitwa Ismael Mwanafunzi, nasomye ibyanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye ku byaganiriweho n'abategetsi b'isi n'abashinzwe ibidukikije mu isi mu nama yiswe COP21 i Paris mu Bufaransa. Ushobora gusoma ubushakashatsi bwiswe Changement climatique des données alarmantes. Raporo yabwo iri ku rubuga rwa internet rwitwa Notre Planète. Ndi kumwe na Airtel muri iki kiganiro. Airtel, kuko u Rwanda rukwigiza. Isi yitwara nk'urwungano rw'ikinyabuzima nubwo atari ikinyabuzima. Gusa imwe mu myitwarire yayo n'imibereho ubu yamaze guhinduka. Hari ubwoko bw'ibinyabuzima bwamaze kuzima burundu mu gihe hari ubundi bwavutse. Abantu bemeye ko hari ibinyabuzima bizima burundu, ariko uyu munsi barimo kurwana no gushaka ko nabo ubwabo batazima nyuma yo kubona ko ariho berekeza. Abahanga barakomeza kwemeza ko ihinduka ry'ikirere rigeze ku rwego ruteye ubwoba rutigeze kubaho ku isi bitewe n'umuvuduko ririho. Aba baremeza ko umuvuduko isi ifite mu guhindura imyitwarire yahoranye ukomeje gutya, mu 2050 Ubuyapani bwazaba bwarakubiswe n'ubukonje buhambaye butigeze kubaho mu binyejana byose byashize. Hashingirwa ku bimenyetso nko kuba mu 2005 ari wo mwaka wabayemo izuba ryinshi muri Espanye mu myaka 100 yose ishize. Muri uyu mwaka kandi 50,000 by'amahegitari y'amashyamba byatwitswe n'umuriro uturuka ku bushyuhe bukabije muri Portugal. Miliyoni y'abantu bakuwe mu byabo kubera imyuzure mu Burayi bwo hagati. Kugeza ubu imiyaga ya Uragan na Katrina nibyo biza bihitana benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashakashatsi barimo witwa Patrick McCauley uyobora umuryango mpuzamahanga urengera imigezi International Rivers Network, uwitwa Malt Benhausen uyobora ishami ry'ubushakashatsi bw'ikirere mu kigo cy'abanyamerika cyitwa NCAR, ndetse n'impuguke zigera ku 3,500 za Loni ziga ku ihindagurika ry'ikirere bahuriye mu cyiswe JESA, bavuga ko ibi byonyine ari ibimenyetso by'ibanze by'ihinduka ry'ikirere. Dushinjwa kwisenyeraho mu buryo buzadukoraho. It's well established that there
tuzi ko ihinduka ry'ibirunga n'izuba bigira umumaro hafi ku kirere, ariko turaba mbere mu guteza impinduka ku mubumbe. Twahinduye uruhererekane rw'ibihe by'ikirere byari biriho mu myaka ibihumbi ishize. uwo ni Malte Meinhausen uyobora ishami ry'ubushakashatsi bw'ikirere mu kigo cy'abanyamerika cyitwa NCAR. Abantu nibo boherereza ikirere imyuka igihumanya bigatuma ubushyuhe bwiyongera ku isi, kandi biragaragara ko ubushyuhe buzakomeza kuzamuka. Ni ibintu byagaragajwe n'abashakashatsi barenga 3,000 bakorera itsinda rihuza ibihugu by'isi rigamije kwiga ku ihinduka ry'ikirere. Itsinda ryiswe JESA nari narivuze, ryashyizweho mu muryango w'abibumbye. Bagaragaje ko ubushyuhe n'ibiza bigaragara mu isi ari ingaruka z'ibikorwa byacu. Iri tsinda ryashyizweho mu 1988 rishinzwe gukora ubushakashatsi ku mihindagurikire y'ikirere, kandi rihuriweho na za leta zitandukanye hagamijwe kugenzura ibikorerwa ku isi ku ngingo yo kurengera ibidukikije no kurwanya ko ikirere cyakomeza guhindurwa n'ibikorwa byacu. Imirimo yose dukora barayigenzura, bakareba niba tutagira uruhare muri ubu bushyuhe dufite. Bavuga ko bazi neza ko isi igiye gushyuha ku gipimo kitari cyarigeze kubaho. Bavuga ko ugereranije n'uko ubushyuhe bwanganaga ku isi mbere y'uko haza inganda, ubushyuhe bwiyongereyeho dogere Celsius 0.8 mu myaka 200 ishize. Gusa ibi babifata nk'intangiriro, kuko ubushyuhe bukizamuka mu buryo aba bahanga bateganya ko ubushyuhe buziyongeraho dogere Celsius 5.8 mu mpera z'iki kinyejana. Kuva mu 1901 kugeza mu 2012 ubushyuhe kuri uyu mubumbe bwazamutseho dogere Celsius 1. Isi ntabwo yigeze igira ubushyuhe bungana gutya mu myaka miliyoni ishize. Kuva isi yabaho nta mwaka wabayemo ubushyuhe nk'ibihumbi 2014. Undi mwaka washyushye ni 2005 ndetse n'ibihumbi 2010. Kuva isi yabaho hamaze kubaho ibyiciro bitatu by'izima ry'ibinyabuzima. Habanje kuzima inyamaswa nini cyane bitaga dinosaure. Izi tuzizi mu mateka, ariko muri twe nta n'umwe wazibonye. Twasanze zaragiye. Nyuma yaho hagiye habaho ibindi binyabuzima byagiye bizima burundu, none kuri iyi nshuro barakeka ko hagiye kubaho irindi zima rishobora kutazadusiga biturutse ku bikorwa byacu byo gutwika no gukora ibituma umwuka uzwi nka CO2 uzamuka mu kirere ari mwinshi ukagihumanya ku buryo igipimo cy'ubushyuhe kizamuka. Hari ubwoko butandukanye bw'imyuka yoherezwa mu kirere kandi ikagira iki gikoraho. Uwibanze ni carbone cyangwa CO2. Gusa hari indi myuka nka oxyde d'azote, methane ndetse n'indi myuka yoherezwa n'abantu nk'imyuka y'imibavu cyangwa se amaparfum hamwe namwe twitera yangiza akayunguruzo k'izuba. Gusa CO2 na gaz methane niyo myuka igira uruhare rukomeye mu kwangiza ikirere, nk'uko byemejwe n'impuguke za Loni mu masezerano y'ahitwa Kyoto mu Buyapani. Mbere y'uko inganda ziba nyinshi mu isi, mu kirere harimo CO2 ingana n'ibyo bita parts per million 278. Uyu munsi mu kirere hari n'iyo gaze ingana n'izi ppm cyangwa parts per million 380, kandi zakomeza kwiyongera kuko inganda zitahagaritse ibikorwa, ndetse birakekwa ko mu 2100 izi ppm za carbone zizaba zigera ku 1000. Uyu munsi CO2 mu kirere iracyari ku gipimo cya ppm 200, ariko mu 2003 ubushyuhe bw'ikirere bwagize ingaruka ku bantu 35,000 biganjemo abakuze barengeje imyaka 35 y'amavuko. Hagati y'1995 n'2004 abantu barenga 1000 baburiye ubuzima mu myuzure 30 ikomeye yabaye mu isi. Abandi 150 bazize imyuzure mu 2000. Ibi byose bigenda bisiga indwara zitandukanye, inzara ndetse no guhunga ku baturage bamwe na bamwe. Ubu hari ubwoko bw'inyamaswa busanzwe buba mu bice by'impera z'isi bushobora kuzima kubera inzara. Iyo ikinyabuzima nk'iki kizimye bigira ingaruka ku bantu. Uyu munsi ibice byegereye inyanja ya Mediterane ndetse n'ibihugu bya Afurika y'Amajyaruguru na Afurika y'Amajyepfo y'Uburengerazuba, igipimo cy'ubushyuhe bifite kirasa n'igiteye impungenge. Patrick McCurry ayobora umuryango mpuzamahanga urengera ibidukikije witwa International Rivers Network. Turabahamya bihinduka ry'ikirere ikomeye tutari twarigeze kubona, kandi riba mu buryo bwihuse cyane. Ubushyuhe bukomeye, imyuzure ihoraho, amapfa, inkongi mu mashyamba n'imiyaga myinshi, kandi ibi biza bikurikirana mu bihe byegeranye. Bamwe mu bashakashatsi bemeza ko nta wavuga ko ibi bizarangira. Tuzabana nabyo mu minsi yose dusigaje ku isi.
hari n'abemeza ko n'inganda zose zo mu isi zafunga imiryango bitabuza ikirere guhinduka no kutugiraho ingaruka. Gusa hari abandi bavuga ko nitudahindura imyitwarire mu myaka 50 igiye kuza tuzatangira kubaho mu ngaruka z'ihinduka ry'ikirere. Mu myaka 300 cyangwa 500 iri imbere amazi y'inyanja azazamukaho hagati ya 5 na 7 kuko zizaba zitagifite ubushobozi bwo kubika urubura kubera gushyuha. Ibi bivuze ko imijyi myinshi mu Burayi izarengerwa. Igice kinini cy'umujyi wa Londres kizaba kiri munsi y'amazi, cyane ko hari umujyi wa Londres hanahoze igishanga, ndetse na bimwe mu bice by'Ubuholandi nabyo bizarengerwa. Ikiyaga cya Kivu gishobora kuzahura na Tanganyika, bivuze ko ibice bibiri hagati aho bizaba byarengewe. Uyu munsi hari ibice bimwe na bimwe byatangiye kubona ibi. Muri Aziya abatuye ibirwa bya Tuvalu bamwe batangiye guhungira muri Nouvelle-Zélande bitewe n'uko amazi y'inyanja ya Pacifique yatangiye kuzamuka. Abatuye Dhaka muri Bangladesh nabo bashobora kwibasirwa mu myaka itari ya kera, kuko iki gihugu kiri hagati y'inzuzi 3 ku buryo n'ubundi haramutse habaye umuhengeri cyangwa se umuyaga ukaze hapfa benshi mu bice bimwe na bimwe bya Bangladesh. Ubundi Ubuyapani ntabwo bwibasirwaga n'inkubi z'imiyaga zirenze 5 mu mwaka. Uyu munsi bukubitwa n'imiyaga igera kuri 15 mu mwaka. Ni kimwe n'Ubuhinde na Bangladesh. Bimwe mu biteganywa bitari byiza nuko ishyamba rya Amazon cyangwa se andi mashyamba yo muri Afurika y'Uburengerazuba ashobora gucika burundu. Ihinduka ry'ikirere rishobora kuba ari bimwe mu byago bikomeye ku muntu muri iki kinyejana, bitewe n'ingaruka zirimo amapfa azatuma henshi haba ubutayu ndetse n'ibura ry'amazi. Ibi byose byiyongeraho ibura ry'umutekano. Abantu bazasubiranamo kubera amapfa. Ibyegeranyo byinshi bya CIA ndetse n'ibiro bikuru by'igisirikare muri Amerika, Pentagon, birabyerekana. Nta muntu n'umwe wigeze atekereza ko inzego z'igisirikare muri Amerika umunsi umwe zizakora ibyegeranyo ku bidukikije kandi zigatanga amakuru asa n'atabaza. Bavuga kenshi ku makimbirane ashingiye ku mazi. Abantu bazatemana kandi ibihugu bizarasana kugira ngo bibone ubwo bukire bw'amazi. Nta cyemeza 100% ko ibi bizabaho, ariko mu byegeranyo bavuga ko ariho twerekeza. Nk'urugero, mu majyaruguru ya Kenya amakimbirane ashingiye ku moko yariyongereye abantu bapfa amazi. Uru ni urugero ruto, ariko ibi bishobora kuziyongera bikaba n'ahandi henshi. Patrick McCurry ayobora umuryango mpuzamahanga urengera ibidukikije International Rivers Network. À mon avis, les conflits pour l'eau seront plus des conflits internes entre les États d'un même pays, entre les villes, les régions agricoles et les villages qui ont besoin d'avoir accès à l'eau. Ndatekereza ko amakimbirane ashingiye ku mazi azaba ari amakimbirane y'imbere. Za leta z'igihugu kimwe hagati y'imijyi, uduce tw'ubuhinzi n'ibyaro bizaba bishaka kugera ku mazi. Ibyo bigaragara muri leta zimwe zo muri Leta Zunze Ubumwe, intara mu Buhinde, uduce tumwe na tumwe mu Bushinwa ndetse no muri Espagne. Bigaragara ko ihinduka ry'ikirere twugarije kurusha iterabwoba. Rero imibare y'abantu bibasiwe n'iterabwoba nk'uko tubizi uyu munsi. Ibihumbi by'abantu barishwe, ariko utekereza umubare w'abantu bagiye bazira ibiza rusange. Ukwegera k'ubushyuhe mu 2003 kwahitanye 2023. Umuyaga wa Katrina wishe abarenga 1000, utavuze ingaruka z'indwara n'inzara zituruka ku mapfa yibasiye ibice byinshi mu bihugu bikennye. Ibitajya mu mibare y'ibyegeranyo bikorwa ku rwego mpuzamahanga. Ihindagurika ry'ikirere ryica abantu benshi kurusha iterabwoba kandi bizakomeza kwiyongera. Le globe qui n'entre jamais dans aucune statistique officielle. Le changement climatique fait déjà plus de morts que le terrorisme, et cela va aller en augmentant. Amagambo asa nk'aya twayumvise kenshi. Kuva kera na kare ikirere nicyo cyadushyiriyeho uburyo bwo kubaho. Kugeza uyu munsi nitwe duhimba imibereho dukurikije uko ikirere kibishaka. Uyu munsi ikirere kidutegeka guhimba imibereho ikomeye kuko cyamaze kudukomereza ubuzima.
iyo wegeranije amafoto abiri yafatiwe ahantu hamwe n'abashakashatsi, imwe mu 1980 indi mu 2015, ntushobora kumenya ko ahantu ari hamwe. Iyo mu 2015 wagira ngo yafatiwe mu butayu, ni ukuvuga ko abantu bari batuye ahantu mu 1980 badashobora kubaho nk'abahatuye mu 2015, kuko abahatuye uyu munsi bagombye kwiga kubaho nk'abatuye mu butayu. Ikigo cy'abanyamerika cya gisivile gikora ubushakashatsi mu isanzure kivuga ko dusigaranye amahirwe make yo kwikosora, ni ukuvuga kugabanya imyuka iva mu mamodoka n'amamashini yacu ndetse no kugabanya imyuka ituruka mu nganda. Bitabaye ibi abantu nabo bashobora kuzazima burundu. Ihuriro ry'impuguke za Loni zihuriye mu cyiswe GIS rivuga ko kwirinda ibi bisaba nibura ko amamodoka miliyari 2 mu isi yose arekeraho kugenda. Inganda miliyari 1 na miliyoni 500 nazo zigomba gufunga imiryango. Za centrale zikora ingufu za nucleaire zose zo mu isi zigomba guhagarika imirimo. Kugira ngo ingaruka zitaba nyinshi, tugomba kugeza mu 2016 ubu hasigaye ukwezi kumwe twarateye ibiti miliyoni 500. Gusa ibi nitubikora n'ubundi ntabwo hazabura abantu bapfa, kuko ibyo twakoze birahagije ngo bitane ubuzima. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu mu 2014, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Bwana Laurent Fabius we ntabwo yatinye kuvuga ko abatuye isi basigaranye iminsi 500 ngo babe bagize icyo bakora ku ihindagurika ry'ikirere. Bitabaye ibi ibyago bizaturuka kuri iryo hinduka ry'ikirere bizaba nta garuriro, dutangire kuva mu umwe kugeza dushize. Nous avons 500 jours pour éviter. Dufite mwihangane mwimvugiramo, dufite iminsi 500 yonyine ngo twirinde ibyago bikomeye by'ikirere. Kandi nk'uko mwabivuze, Ubufaransa nibwo buzatira inama ikomeye kuhindagurika ry'ikirere. Ubufaransa bugomba kubona akazogeje, Uburayi nabwo bugomba gukurikiza iyo nzira. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo nuko, n'Ubushinwa burarebwa. Kandi muzamenya ko mwibeshye igihe mwasekaga, kuko ari kimwe mu kiri mu byago kuri iyi ngingo. De vous moquer de cela parce que c'est l'avenir de l'humanité, mesdames et messieurs, qui est en jeu dans cette affaire. Uyu ni nawe washinzwe kuyobora inama yiga ku ihindagurika ry'ikirere mu Bufaransa i Paris. Iyi minsi 500 yavuze yagwaga neza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Bamwe baravugaga bati uyu niwo munsi isi izarangiriraho, cyane ko benshi babihuzaga n'ibihuha byavugaga ko hari ikibuye cyagombaga kuva mu isanzure kikagwa mu birwa bya Puerto Rico kigateza tsunami yagombaga kurangiza isi. Twese turabizi ibi nta byabayeho. Gusa iyo biza kuba byari kuba bibaye ku muvuduko munini cyane ku buryo utahamya ko ari ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere, kuko ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere zigenda ziza buhoro buhoro ku buryo dushobora kuzaziraga abana bacu. Nk'ubu urubura rusanzwe ruba ku nziga z'impera z'isi cercle polaire rugenda rugabanuka 10% buri myaka 10 kuva mu 1980. Ibi nazo yabivuze mu cyegeranyo cyayo mu 2003. Ibi byatumye amazi y'inyanja zose zo mu isi azamukaho santimetero 17 kuva mu 1980. Ubushyuhe bwo ku nziga z'impera z'isi bwikubye inshuro 2 ugereranije n'ubw'ahandi. Impuzandengo ingana byibuze n'abantu miliyoni 200 bakorwaho n'ibiza biturutse ku kirere buri mwaka. Ibihumbi 70 muri aba bahasiga ubuzima. Raporo y'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge yo mu 2014 ivuga ko ibiza byabaye mu 2014 byatwaye akayabo ka miliyari 132 z'amadolari. Aya ni make ho 37% ku mpuzandengo y'ibyangiritse mu myaka 10 ya mbere ya 2014. Umubare wabo byahitanye nawo ni muto ugereranije no mu myaka ishize, nyamara uyu mwaka ni uyu mubumbe wagizemo ubushyuhe kuva wabaho. Inganda nizikomeza gukora uko bisanzwe, imodoka zikoreshwa na mazutu zikaguma mu mihanda, amashyamba agakomeza gutemwa nk'uko atemwe uyu munsi, ibishanga n'imigezi ntibibungabungwe, umubare w'abahunga ibiza bituruka ku ihindagurika ry'ikirere uzakomeza kuzamuka. Abaturage bazava aho batuye bajye gushaka aho bakura ibyo kurya n'akazi. Uyu munsi umubare w'impunzi zahunze ibiza biturutse ku ihindagurika ry'ikirere uruta kure w'abahunga intambara, kandi umuryango w'abibumbye ntabwo wandika izi mpunzi mu mibare y'izindi mpunzi. Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyizeho ingamba zikomeye mu gukumira abimukira bashaka kubijyamo, kuko imibereho mu bihugu byabo yangijwe n'ihinduka ry'ikirere.
abashakashatsi muri Amerika ndetse banatekereza gushyiraho urukuta rukumira abanyamegizike bazamuka bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka ubuzima. Ibihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite uburyo bwo kurwanya ihindagurika ry'ikirere ndetse no guhangana n'ingaruka zabyo kuko bafite amafaranga, tekinike n'ibikorwa remezo bihagije, ariko nta buryo buhari ibihugu nka Niger cyangwa Burkina Faso bifite bwo kurwanya ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Nyamara nta nganda bafite zigira uruhare mu kwanduza ikirere. Iki nicyo gituma ibihugu nk'ibi bisaba guhabwa indishyi kuko bibaho mu ngaruka z'ibyago batateje. Iyi ni ingingo abategetsi b'isi bahuriye mu nama yiga ku ihindagurika ry'ikirere bagarukaho. Perezida w'Ubufaransa bwana François Hollande aha yafunguraga iyi nama ku mugaragaro. L'année que nous venons de vivre a été l'année de tous les records. Record de température, record de concentration de CO2, record du nombre d'événements climatiques extrêmes. Uyu mwaka twari tubayemo wabaye umwaka w'uduhigo twose. Agahigo k'ubushyuhe bwinshi, agahigo ko gukora carbone nyinshi, agahigo k'amanama menshi avuga ku by'ikirere, amapfa, imyuzure, inkubi z'imiyaga, gushonga k'urubura, kuzamuka kw'amazi y'inyanja, guhinduka aside kw'amazi y'inyanja. Abahitanwe n'ibi byose babarirwa mu mamiliyoni, ibyangiritse bibarirwa mu mamiliyari. Nta gihugu cyangwa agace na kamwe kari mu bwihisho ku bibazo biterwa n'ikirere. Ariko ni gute wakemera ko ibihugu bikennye cyane byohereza imyuka mike mu kirere bigikorwaho n'izi ngaruka? Ni mu izina ry'ubutabera mu birebana n'ikirere ndimo mvuga uyu munsi. Ni no muri iryo zina tugomba kugira icyo dukora. Tugomba kumenya uburemere bw'iki kibazo. Ihinduka ry'ikirere ririmo guteza amakimbirane akomeye, rirateza ubuhunzi bujugunya ku mihanda impunzi zirusha ubwinshi z'intambara. Il provoque des migrations qui jettent sur les routes plus de réfugiés que n'en génèrent les guerres. Perezida Alassane Dramani Ouattara wa Côte d'Ivoire we yavuze ko amasezerano ayo ariyo yose agomba gusinywa mu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere agomba gushyira imbere umugabane wa Afurika. Umugabane ubaho mu ngaruka z'ihindagurika ry'ikirere ryatejwe n'abafite uburyo bwo kwirinda izo ngaruka. François Hollande w'Ubufaransa yemereye umugabane wa Afurika miliyari 2 z'amayero agomba gukoreshwa mu gushaka ingufu zitangiza ikirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku mwanya wa kabiri mu kohereza mu kirere cyacu ibyuka bicyangiza nyuma y'Ubushinwa. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu bihugu byanze gusinya amasezerano agamije kugabanya ibyanduza ikirere yasinyiwe Kyoto mu Buyapani. Gusa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yitabiriye inama ya 21 yiga ku buryo bwo kugabanya ingaruka zikomoka ku ihindagurika ry'ikirere. Aha Barack Obama yavugiye ko ibihugu by'isi bikwiye kwigira hamwe uko bigabanya ibyuka byohereza mu kirere bikabikorera abana bato barimo kuvuka kuko bashobora kuzaragwa isi itari nziza na gato. Yabwiye isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera uruhare rwazo mu kuba tutakeza imyaka, mu kuba dufite ubushyuhe bungana uku, no mu kuba batubwira ko ibyago bikomeye bidutegereje. Barack Obama avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera kugira icyo zikora mu gukemura iki kibazo. I've come here personally as the leader of the world's largest. Naje hano ku giti cyanjye nk'umuyobozi w'igihugu cya mbere gikize mu isi. Ukuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitemera gusa uruhare rwazo mu guteza iki kibazo, turanemera kugira uruhare mu kugikemura. Mu myaka 7 ishize twakoze ibikorwa byiza cyane mu kurema ingufu, ibikorwa byiza birebana n'iyoherezwa rya carbone mu kirere, Clean energy and ambitious reductions in our carbon emissions. Kuri ibi hiyongeraho umushinga wo kugabanya ingaruka zituruka ku myuka yoherezwa mu kirere washinzwe na Perezida Barack Obama, Perezida François Hollande ndetse n'umuherwe Bill Gates. Ni umushinga ugamije gushora amafaranga mu bikorwa byo kurema uburyo bushya bwo kubyaza ingufu. Izo ngufu zizaza kutugabanyiriza ingaruka z'ibyago duterwa no kuba ikirere cyarangiritse. Ubuzima bwa benshi bwarahagendeye bitewe n'uko ikirere cyangijwe n'ibikorwa byo gushaka amafaranga. Uyu munsi ayo mafaranga yavuye mu kwangiza ikirere n'ubuzima bwacu arimo gukoreshwa mu gusana ikirere n'ubuzima bwacu. Ibikorwa bya muntu byaba nyirabayazana w'ihindagurika ry'ikirere cyangwa se umuntu akaba arengana, n'isi abantu bakomeza kuzira ibiza rusange. Peteroli icukurwa mu birombe ubu tuvugana yatangiye kugabanuka. Ibihugu bifite amafaranga na tekinoloji ihambaye byatangiye gushaka ubundi buryo bwo kubyaza ingufu zifashishwa mu buzima bwa buri munsi.
nubwo ubucuruzi bushinjwa kwangiza ikirere bunategerejweho umuti w'ikibazo, kenshi abantu bagira icyo bakora cyangwa se icyo bavuga iyo ingaruka zatangiye kuza. Abemeza uruhare rwa muntu mu kwangiza ikirere bemeza ko uyu munsi turi abahamya b'ingaruka zari zaravuzwe n'abahanga ba kera. Niba ingaruka zizaba nyinshi ku buryo zizanarangiza uyu mubumbe dutuye, tuzabimenya. Ni ikibazo kigiye gusa. Ni naho nsoreje iki kiganiro.